Assalamualaikum. Me Dr. Muhammad Atif. Alugan darifo Rauda Atif ke marga masala mar commissioner mushele tin sababa ka hore. Prathama ki Rauda wani maralafa. Ekam ge hikitan hurumu sabam adi Bangladesh ke Rauda ke marga tahqiq kori Bangladesh ke CID fodhonna Bangladesh ke Police Bureau of Investigation ke fodhon beswani bonefa Rauda ke marga fahatu goti be ba goti be divehi rajye kama adi Bangladesh ke CID fodhon wani Rauda phone kama kabul korve marugen zarves hawal kofa ei Twitter medore ko tibe yanghane wasima ki yanghane phone message ve sawal kofa ehme mihoriha hekitan adi egitorum ves Twitter medore ko itor mihum se bohori mikam tagwa hakatan ere Rauda marale dakka Twitter ga ehme kamuge malumat lipi fahori ma adi Rauda ke maruge fahatu ko tibe bay ko tibe dive rajye kama wative commissioner Rauda ke maruge massa tahqiq korma hoshele names miha duas vierugas Rauda ke maruge fahatu ko tibe bay ko hodifa kanenge tahqiq ko haqiqatu ko kofa bisne tahqiq kiyato korani crime scene nugos crime scene Bangladesh ka names befurun tahqiq ko minemali commissioner ka hataru faru ko terega tibe ehme meki komme tahqiq ko ragoteno tahqiq ko kurebeni et crime scene ka gossa etano ko hori kandatan ebefurun deki ege maulumatan ekkogge names kochi terega tibe me Bangladesh ke fudhun tayyar ko fake report ka macha riya ko Rauda ka maruga masala minni madi Rauda marvikama mibunani amille danjhe ke marvikama wanyam emihe ko danjhe mihe ko beenun kora wagande ve ehme e waganda danjhe miha ke karuga honna nishana mechuanje mievest dimenwe me ehmema mevaru kamen emi hunna ne pro ko defakai Rauda danjehem vivagandu beenum kurito mekanda pro koran hada simple test take forensic test take ebori ade DNA test ebori adage pathological test ebori mean test evs nokon evs kamen nokon me tibefa me bunani hiali following Rauda amileshe marvi kobato hekkaki me hekita dakkanche me karugawa nishanaki me scarfe beno koggen karan arafa nishane to emihun sabit koddenche me ki rocket science none mikanta nupune devege me olani ki emme ada garunu mame bisinge wahage ki ronu fashit karuga essima ege nishan karan arani chenu gade jehe marani chenu ganu nishan me scarfe beddima karuga baddaga mihaka marvejja hunani scarfe nishan marwefa hori kotiterega dorlappagen tandu walagen kotriterega me doruga eteren me 12 inchi ke tande de tandu harkofe de dorfatu ke dore kotrega me huriruga e kotriya teriya wambe ko mewani Rauda eteren tandu walagen maruka me bani bunaruga e fuluhon ama korin e kotriya wambe ko mewani saaliha ka kudin college ko muwazzafonna me kudinna wegen saaliha ka kudin kolfan talador halak kollagen ha doruka etabbe ko talagen halak kollagen ban dorega hunnen cheneta eteren wota berum skammes kala gellum ge nishane evves nishane ne doraka gellum livakande ehme maro commissioner bureden ave jehe kihinetto etanan wani eteriya kudin wani doru halakono kolla ehme me college ge muwazzafun college ge me official paradakam me bunani Rauda elifa hutta etana kudin wade me fulhon amu kerin tirkuriye ehen kawanya alugan muni video en wade photo evs dakka e wagandu jehegen jahagen fanka elifa hori me gevsek kennen hame ekandi kudin madubay ko bunu me moti den emihum bibani kudin me college ge muwazzafuna kudin me bunani fulhon amu korin e kotriya bani daruka tala halak kollagenne halak kollamen dorega evs ka gello menati tana wardewnu kotte beje sabit kodden den devona point karuga waganu jehkama wanyam e waganda karuga hori nishana dimave banje evs ne puru kodde fakai ekinen hikkamettoes megahala maratakuga sabit koran e waganda ki danchono miha beenum kuricheto sabit koran kura forensic test tanga bari wala simple adega test tanga bari men evs test evs ne kofakai e waganda ki Rauda beenum kuricheto balan kura forensic test DNA test adege ton pathological test tase bari men evs kama evs ne kofakai den me Rauda phone we tweet Rauda marugenzar kama bune Rauda phone marugenzar kama Bangladesh ke fulhum buna tweet e tweet ga masala maru commissioner hoshelema ero ga commission ga raisa kan honne hosnoso vidyala phone timanna men hoda fime buna wasima ko mitana genes tahugi ko ngena ga bayanta ke shitana ka tahugi kuriya kan dana men names ega fam vi goten nengono
maruga tahoge go nebegen di ebuna wasima ga bayanne go kama vesne mihatanan aru mihar ahare me mihatanan aru buna maruga tahoge report sanonda ka hawalene ko fakai hame kani formi cityen ambila danje ke maru kam ehme maru commission on hama hagigatu ketanu ka tibbe befulon ro bohuta ba ke medakkani raitun golwala ingeto me kan rangalu gotu ka tahoge coffee jamu rawda ga maruga fahadu goti be ko hodene then Rauda ka mara kulikin etana media dive police officer eruga me special superintendent of police Muhammad Riyaz etana kossa ene korame tahoki ke kobato male aga kilometer cover koda male ge hinga masale me tahoki no kore ge den Bangladesh dive police miha kossa etana ko kurane tahoki ke wekkama kalonda ka bodune kora etana ngasa kurikama ke tahoki golwala masek koru engato Rauda ke mara gole evidence nattala Muhammad Riyaz masek kori Rauda danjonu kamang epna scarf eki Muhammad Riyaz otan annenchenicheno detective fuduhna gulegen ere dambaru ekejjahane kon etanu wagannegi ngeto scarf wagannegi wagannaga ege hekita nattala rula lege dikeja structure rula la nattala ngena masekkuri miri photo takachi tamire ege heki ingeto mikki Muhammad Riyaz husata nagagen e hifagen mode ola hadan jehen echenune ingeto mi crime scene hodi echekama wanya ege DNA test hadan ege forensic test hadan hadan ege pathological test hadan hadan efonon jetaka forensic laboratory mitanunga Bangladesh ke CAD fudohunge special superintendent of police moni mitimannata bese asken noane e forensic sida e crime scene e hoda forensic daka forensic laboratory ekama ko mitano detective fuluna golegen etano ngeti waganna ga etano forensic no ge test kori keno noko me Muhammad Riyaz male ko se police headquarter ka meeting ko fa mebunani rawda mita danje ka maru kam ga baro heke botte rawda ge hashikondo se botte ke algonda smi forensic department ko masek kori mi hen algonda medicine ke veru ko forensic medicine algonda ke danje miha ko marwa maru danje miha ko ena ani maru danji gento nuata nonto third year MBBS kujjaka vesingare bonade me kiye rocket science no mekan sabitu koregen goleka ehme danje miha kashigondu ko honnane waragina nishanta ege evs nishane vesne rawdage den me bonani rawda ekamas me bonani danje kenne marvi rawdage karuge hifa marali nishantan ebotte karuge hifa hori aniyata aniya ko fer tantanu ge nishanta tantanu ge aniya ge nishantan ge bohri daddoli ge bohri aniya ge nishan karu ge bohri karu ge hifa fer gelto ge nishan me huriya echen hutta mikama suwal kore me bunani ei me ei rawda ge karu ga hori ufan latta ke mitanu ge daddoli ge mitanu ge bem bodu aniya ge nishan me ufan latto alagonu me rawda ge bappa rawda ge mamme bohri rawda kuder femora bodu kori ene ge timaga me huma borena maame bohri rawda ge mike intention model rawda ge photo ta belli me gane mitanu ge daddoli bodu aniya nekka mitantanu ge bodu aniya ta ke nekka inge to ufan latta ke kala eka me boni mo ufan latta ke kiya tahoge ge nimmale ehme me kiya tahoge kora me rawda ge algon dekke go to me rawda ge hagi to rawda ge identity nattali mar commission ge tibbe befolo komme miheges me identity misaka emiha ko duniyan anne remiha ge hashinganu ga fenni hisab go bodde ufan ken horiya emiha ki kaakam passport me singen adi identity card hadar identity card second te sabit koreben namas mi bunani me aniya me daddole ke me bodu aniya ge nishamas me ufan lafake mekala bohutam wahaka takem bedakka ega macce bina ko me tahoge ko nimma deruga me sabitu kodde nebes kamenne mitonu ga metibe hama kandeli gan ro bohutam dogu hada be fulenge to maru commission ga mitibe be fulna ki hama bohutam dogu hada be fulun me tahoge ke nos kore crime scene ka vesude ehme me algondu me rai soliha dannama beenwa wahake ke me ogateri sarkar me raitun hobe me me marali mihun ge marutaka adi gellunu mihun ge kantataka ashi tahoge kurashe algon men kiyes me divehi komme ailaika wahake libe aniya ki me gabul korwen kantataka no divehin nan insaf libunu kam gabul korwen divehi horiha aila tak insaf libunu me algon beno algon darifulu ga maruga hagige me bunaden ekantata me tahoge kuran rawda marwi marali mash onetiri huga ege en hafta fam dive fuluhunga forensic department masek kori police officer india ga lovely university ke amane ko danja samarali vidigen april ma gonatiri hoga yamin rashid marali min ebbes mari tahogi kore unto maru commission ege hagiket ta hode unto bunede unto rayitonna ehme algonu gabbuden ko mi commission ke ma hunnan chen tan kambes
මිතනකේ මසෙක්කත කුරාතෙනනෝ මෙතනකේ හගීකතන් හාම කොද්දෙවතනනෝ සාබිත කොද්දෙවතනනෝ එහෙම මේ කොමිෂන් ඔවාලිස් මිය වර මරන බ්‍රෝ බොහෝතන් මරමෝල වාහ දෙක්කම වුරේ ඉංගේතෝ එහෙම අල්ගොනස් බෙනෝ අල්ගොන දරෆ්‍රම් ඉන්සාෆ්